Ah, y'a ba photo avant, hein? Avant bakatula matiti. Au moins, y'a ba direction yibetike kotila. Avant bakatula matiti. Ya manisave ya kilimosi kune kemem tatu merombote bon awa muke na linzolo atala ba place yango dia matiti ke na pousse mwa parti ye matiti kelve etala dibulu ya dibulu musi ya dibulu ya emeno dibulu ya mazina dibulu ya maza ya isi ya dibulu musi ya dibulu ya papai ya pe ya kaka mwa parti ya eno tal faso matiti memena parti ya kaka ye matiti faso ya mepuse eno bamaba faso ngeke na talela bamaba kelve diaka betike na mike donc bamaba yini bamezenga yaoye yini bazenga yini Jean-Claude Kwiza samedi sombona ezabisinge yaoye ya kaki yaoye bayakaki mwa bafie ntina yaoye awa moke na linzolo mero wikita baparti mak mekatula matiti
yai papa Faustin yandi mutuki na kusala planche ala Esther. Côté nous a semi direct semaine prochaine. Donc il y a que continuer. Mero bonjour. Ok, awa bubi avec na linzolo. Nata Vincent. Ok. Donc bain bandaka continuer qui salou. Donc il y a une planche qui na sala. On ban déjà ba planche. La planche à 25 mètres de long.